University ya Sol Plaatje va lava leswaku machudeni na vatirhi va university va nga ha dyondzi no tirha va ri kaya kambe va vuyela euniversity kambe va fanele va sungula va tlhaveriwa nsawutiso. Hambi swi ri tano va vula leswaku lava nga na swiphiqo leswi fambelanaka na vukhongeri na vuvabyi byo karhi va fanele ku endla xikombelo xo ka va nga tlhaveriwi nsawutiso. Va vula leswaku lava nga ta ala ku tlhaveriwa va ta aleriwa ku nghena euniversity naswona va ta boheka ku dyondza hi ku tirhisa technology va tlhela va ta hakela swo fana ti-data. We are looking at the vaccination directive in that respect, where the public health, in fact, is more important for us than, in this case, the right of the individual. The university have had a vaccination site where staff and students could vaccinate. We will have a similar site on the university campus for the whole of January and February, and this is an arrangement with the Department of Health. University vula leswaku Nsawutiso ka ha ri yona ndlela leyi tirhaka yo sivela COVID-19 na ku hunguta vukarhi bya yona loko yi tshika yi khome munhu. They will be forced to vaccinate because they need education. So if they can't vaccinate, you understand most the dilemma that they are putting them on. So you vaccinate, you can come to school. You don't vaccinate, we are not accepting you in our premises. I vaccinated fully, and it was my choice because I wanted to. So if someone does not feel like vaccinating, I don't feel like they should vaccinate. I didn't vaccine, but I will go to vaccine soon because I feel like I needed this education. But do I have a choice as a student? That's the question I keep asking myself. University va vula leswaku vatirhi lava nga ta ala ku tlhaveriwa va ta boheka ku landzela milawu yo karhi leyi nga ta andlariwa eka mavhiki lama taka.